Ufuna ubulungisa umndeni wesilisa waseShabeni ePort Shepstone odutshulwe wabulawa lapho abeqashe khona kulandela ingxabano abenayo nabesilisa abathile endaweni yokucima ukoma. UMnumzane Nkanyiso Mpelo oneminyaka ngo-27 udutshulwe umuntu ongaziwa ofike wazomhlasela emqosheni wakhe emthola ukume ngoLwesihlanu esaxoxa-ke ngesigameko sasendaweni yokucima ukoma. Unina uNkosazana Lindelani Mcele echaza ngokuthiwa kwenzeke ngosuku lwesigameko uthe-ke batshele ukuthi umufi wayekade ephumile wayendaweni yokucima ukoma kwaba khona-ke ukuxakazisana nabesilisa abathile. Kuthiwa-ke oyedwa wabo wambiza-ke ngesitabane. Kwathi uma-ke kumdini uNkanyiso lokho wamshaya lo owesilisa owagcina-ke semhlanganyela nalabo ayenabo kodwa-ke kwanhlangaza umoya nomoya ngoba-ke wabashaya wabehlula kusho uNkosazana Cele. Uthe ngesikhathi umufi esehamba ebuyela ekhaya owesilisa-ke wambiza ngegama angalithandanga walikhuluma-ke noma-ke wakhuluma amagama asongela-ke umufi. Kuthiwa-ke wathi ngeke yena ashaywa yisitabane usaya kubo uyotshela abakubo ngesigameko kusho uNkosazana Cele. Uveze ukuthi umufi wafika-ke emqasheni wakhe waxoxela aqashe nabo ngesigameko. Uqhube wathi-ke bathi waphuma kumufi waye endlini yakhe wathi-ke usayophuza amanzi uyabuya. Kuthiwa-ke kwathi-ke ebuya kwavele-ke kwahamba ugesi bafuna-ke ikhandlela lokukhanyisa. Kwathi kusenjalo uNkanyiso wathi uvala umnyango engaphakathi kwaba khona kowesilisa owuphushayo ewuvulela-ke engaphandle maqede-ke wangena ngaphakathi kusho uNkosazana Cele. Uthe uye-ke lo wesilisa ukuthiwa wadubula umufi. Kuthiwa-ke wamnyakazisa ngisho-ke sewe phansi okusho ukuthi-ke wayefuna ukuqinisekisa ukuthi-ke umbulale ngampela kuqhuba uNkosazana Cele. Uthe-ke sibashiyeke namanxeba isigameko futhi-ke bafuna kubulungiswa. uNkanyiso thina-ke asazi ukuthi ubesitabane ngoba-ke ube nengane neminyaka eyisithupha esikwaziyo thina ukuthi ube uhlobo lomuntu ozithanda kakhulu. Asazi-ke noma yilokho okumdonsela amanzi ngomsele kusho uNkosazana Cele. Uphethe ngelithi noma ngabe-ke ube yikho lokhu abebemcukuluza ngakho besingekho-ke isidingo sokuthi bambulale ngezinqumo zakhe. Uthe-ke bafuna ubulungisa aboshwe kumenziwa obubi abakholwa ukuthi-ke lo agcine-ke ukuxabana naye waze-ke wamsongela. Amaphoyisa-ke abengakayiphenduli imibuzo athunyelwe yona ngalolu daba.